Nenda kwa asia no itomoyo tongo ini we tumatutinda twanikite na tukitite umundi Kenya kuinene wa tongoi mesa ya usumbi wa nthino kuinenwa tuibika namba 3 4 tutawete Kalonzo ate mwete ono kaiturukana ukaiba iyo report ya BBI ile kusomawa Junet niwetie atongo imasiama na ilo kuita atongo imasiama daneta Kalonzo etie alangi na eta atongo yangi yonde na baya mwiso piu niwe wesie kuita Kalonzo wa Musyoka niki nundu ni wesi clearly oni mutongoi wa kiwango kina beba andu utetilwa ila tuna state house so nikenda tu cause report iyo president I receive report to state house and wala manenie no president na Raila na deputy president na Kalonzo Governor Mutua aibo Professor Kibwana aibo Mheshimiwa Charity Ngilo aibo mayai makwata mwana osu oneyo bayu mwewo eyatona kwitwa baya mwiso anene nundu Kenya ni tambuite Kalonzo ta mutongo kawito ti thuonde no atongo yeli atatu mene tomo mekuona tamaili tetamo matona mbewa ulongi na chue chotu kwenda kwa asia nundu Kalonzo already ni watambulikie Kenya ta mutongo na ne wanda Yesu ila wetwa baya muthia ni ta mukamba ni wamo yonga mana ni natambua ta mukamba tuona kitumi nundu ange maneti wetene manena na mekala na wo chochola kuiza oneno baya mwiso ku nyenenda kwa asia kau ito tatongo no itomo ya andu eli atatu na niwe wewe na asia ni mathocha onthe matwike Kalonzo ti chuma inda yake nikoko yikiata thibite na tuimantho mutongo yungi lakini kwa yu mamutwike nundu ena bina na enoto ndikeka iwi yondu a Kenya mamushangili yeyo niwo mana uni mundu wendekete kila bandu na endi beola Asia no kilete muno na nengi wenda tinda asungire sindu imwe weze beka ona we musie siana ikambia ku kitabaundu tona ulika kauni wasi ana kila muthana we ka auto binyama kani ndu tona utinda kauni kuuni kwate kukilia kwake no kunenga angi mwana mese usuania nichao mekwikana no ndu akukilia kuna kwema kukitanamo ni maile to kumanaka level yo nake ni tofauti BBI kulia itona umina kawata eka mina kaunundu miana ni kunenga no yotongwi withi mbaye mbingi ni sia kwata mana na istoshe ulawa asindwa bandu ba kuandamana akatwika mutongo yo opposition akaenda mbunge UK patua baili withi anose lakini kila tunalea ni kiucha ni wasia ni wathela wenza na bayo ndungi no na atu hithi kaundi tukayutoleloku asante tota yaku ya mudhe mheshimiwa ya indeta yakwa ya mudhe na kwazia ngitamba ino tukakwatana na ningulio atongo yonthe tunene na wasi omwe ondu alama kuna simo aingene nawe maze kana ithe tatongo ni twingwe atu anikite nyena alikana alikile chama kila kinene ukamba nicho na alikile siasani na nicho ni twikite mbako mundi na twika mukamba la nonie we level yulu Kenya na lumabo keka hivi onthe tusuaniu withi atwendete nesa lakini kicha kila muthenya mundu kila wakwatoka vilo yacio nakwa nindona chucha kwiyende ya muno nicho kiututunge china kuta akamba na atongoi tutwikana tuikwatana na tuyunga meti na mutongo yumwe tumunenge bina wao bageni kwa niaba yitu